Akwaba sonko enkoma wa wo hwe mesabre yi ewotuma gin HFD kese yi eso ekeskapa enimidi na Ghana wa hala dwumadi na ebre asosemede eba ebebe somo na ebusenfo enede ya me ne wo ekasa die ye de Anlo Traditional Council for ede hwehwe bi anaze wo mo nsem bi ababetu eye edwa na wo mo echema na chese wo mo kon eye enkodin sedi anka ebe ya ye former president Jerry John Rawlings awanya ne ba bi kwanka na mu no womo ede ebema womo na chese womo so aye wufu som ne wosi akota na chikrakra ewo womo enhihye yimu nanso som womo twenye ebusuafo amfa ama wom enti se womo ede womo nsema ba betu edwa SM se die womo so ebe organize ye funeral ede ama flight lieutenant Jerry John Rawlings awanya ne baby come without his body na ebusuafo dinti a womo de sa ensem we nyina etu ejan mobeka ya yam papa from 24th to 27th that yidanom ye hunu anlofo empanifo wo chiefs anase wo enkrofo bia ewo na se achese wo perform wo yehu wo sa adoa ne de akeka ho nanso so ebano yam papa JJ bia ya wo free dia ye hunu ne nkrofo bia ewo ehonum na no na ema ye wo mo de wo mo ensem no etu edwanom omo echemu se even omo petition ye ma ye togbi agbasi awosi se wonka wo mo demand for the body of the president nanso so enya de se wo mo ede ema wo mo enti ya Anglo funeral planning committee form wo mo secretary wo mo ababonten ya chese wo chiremu a na se no se womo a prevent womo na so womo ama emunu ama medi womo ehonum dia ene womo so ebe onano on in their own way a chese agbo tadua kumasa ena chese wode sa ensem no etu eye edwa na ebusuafo nensem no ebie no so say ena woka no say until his burial today we were expecting his body to be released to us, so now that they are going to bury him in Accra, we the Anlos will organize our traditional burial for him. We ene ene nsemo womo ede etu edwa na chese say yampene womo ama womo ntimi endi womo dwoma yampene womo ama womo ensoso no womo ntimi ama me ana womo penye sanse na womo si ne hene anasa womo manom ahinie ewo womo ekromu ewonom a omo recognize no as chief in Anlo just womu installing no as chief in Anlo enti e was say womu ensie no e sa ekwan no so say wo ye obrempon say wo ye panyin say wo ye the nipetitirum e wo womu emu enti se body no womu aye ne nkran hanom no makwakosie na womu so dia wo betimi aye e de aboa no anaso wo be ye without the body no womu ebe ye e de aka eye ehun na ebusuafo ensem we ebebeto odwan dodo na e de womu adwentwe ababeto ensem no emu ebinum hu senka we den komunjai ema no nya de enka because nipa no wenye webi o mapre ne chi krabe enye awufu suma wo be ya na se enye ye kase a wo be ye no eno na be kire se nipa no wenya baby papa ekọ anase wonya baby papa enko entinka Anlo Traditional Councils form enhwe na wo mo entutu eye enyoma na omunja bibia emu se ye maame ye maame kunadu agiman ena mfani dia ma wo mo no yi wo mo efri mu krampo na the fact is same womo edo papa no krampo na nke wo so nkomo mfa wo makoma tai eye echire sanse eye de ye na eno se womo kwakwaye womo de sonko no womo hu ne se emfaso bia enye de eni so emfa sakraye bia so emba na no na binom nso echire mu se e wo se womo enye because se ye yu ba bia na wakọ ba bi esanse kurodo oso ayentena faako enje enimguase nti se enkran hanom ena ye maame nom no omo enbu womo anaso womo afani dia ma womo kurom de ye so womo ewo soro enti no womo enye eyie no se de se na fata so muni body no krampo na do metimi aye e de ana ye papa wanya ne ba bi ko flight lieutenant Jerry John Rawlings no womo enye emfa emanu na ebusuafo wonso wo hye se de ye maame nom ne ye the Anlo Traditional Councils e de nsem no etu edwana waje nchefa ensem yi ho ene sen fabra e wo too much comment section
Ebiemu nso like videos na share all the social media platform so follow yen your IG page and your Twitter page so @TumaGH_, Facebook and so TumaGH na mekai mo say COVID-19 no enko ye say nkwada nyina no ebi eche wo mo results eba mbonten from Komfanoche no eche manager say enkwada from 5 to 11 years ebi achichi wo mo no na say yema yani na ho no mo pa eye ye man wo mo suku kromu ene wo mo die mo na fofo mama godiem ye make sure say omo kwa hand sanitizers no ye de ebema wo mo nso so etimi e de afa wo mo nsan nose mask nso so na akwada bi e kwa mo modem na mo mfa bi enka wo mo at least mienu bi krampo na ebetimi abosan se enim se nkwada de wo mo ho ahomete na ebiem so school for ni penifo nso nhwe say break time bi bia ni ankwada no nso so eye soap wo honom no wo mo ntwitwi bi na no mo horo mo nsa under running water na etimi abam ama yare etimi etu asese nka ne no na nka nkwada enka ho na so se de nkwada nso so no yare no ede wo mo ho akamu anasa ode afford for wo mo ntimi mayenhwe ne mbo eye eho eban se de ebe ya ye betimi etu COVID-19 yi ase afri ye mayi emu ekwa ekwa eskapa enimidia ha enam di dwumadie no esi dasene ye besane hia